Sebab ngau Dr. Arvin Kongla, medical and health officer in charge ke Padu dispensary. Tengah kau bi manuwi doktor sudah dapat kena injak nado bulan Januari. Bon ki staff yang ngala ki sudah dapat Tapi senyap pada ya ke protection, dia tu jingya dah wa nejah wan man por wa ya ini ke COVID-19 lah. Mande ke ia tak jur i. Kepat iki lagi langsung senang ki lagi wa baik ini kebuar wa tentu terusnya khamtam ki em si ki kan pedang bon ha ketika vaksin hesitancy lane ketika jing tin da ki jing artin ini vaksin ya ke jing yada yang Ketu itu ini vaksin so em sekiat kita ketinya dah. Kamu dah cam wah ki bon ki patient ki dah yo ini vaksin man ki cut ki yo ki mal symptoms ni ki malu mala ye di doa hiyung em ka mulai hospital. Ta yo like ni ki bon ki jing lot jing sap ki jing sa smart hospital like ni ki jing tak ka yung ka sam ka chnang ka so ko wan Yo ya dah ye chnong thao yong i manda yo ye ni vaksin coverage ke hindi pau 4% he chnong thao yong i yo ye kata herd immunity wa uni knyang virus yo opsia hewan ha ki nong chnong ke da e vaksin de man kata jing ya da ye ka yung ka sam yong i man ka jing ya da ye ka chnong ka thao ye ka than yong i wa ye ka ni ka district ka state yong i wa ra ka ni ka khabar na ka liang nga ku le chibon